Yes, ni Akamena Mutwe TV episode kuri episode ku biganiro byacu. Nzanye sinzi niba nabyita breaking news, ni inkuru y'akababaro, sad news. Umukinnyi w'umupira w'amaguru mu Rwanda, umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi, umukinnyi wa AS Kigali aho yikuye Jean Paul bakunda kwita Mukonya. Uyu mukinnyi rero akaba amaze kwitaba Imana, apfiriye Mageragere ubwo bakoraga imyitozo y'abavolonteri, kuko yakiniraga ikipe ya AS Kigali ntiratangira imyitozo. Muri uko rero gukina, uyu Jean Paul Mukonya apfuye agonganye n'umuzamu, aza kumira ururimi. Bagenzi be bakinanaga bamukorera ubutabazi bw'ibanze, ururimi bararufata biranga, abaganga baraza, ururimi bararufata basanga yamaze kumira ururimi. Uyu mukinnyi wa AS Kigali mu by'ukuri yari umukinnyi ukomeye ngenderwaho mu ikipe ya AS Kigali ndetse no mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ni umukinnyi watangaga umusaruro cyane, yakiniye ikipe ya Mukura ivamo aza muri AS Kigali. Abantu bavugaga ati uyu mukinnyi ashobora kuba afite ikibanza mu ikipe ya AS Kigali. Yitabye Imana, aguye mu kibuga hariya Mageragere, agonganye n'umuzamu kabisa, ahita yitaba Imana. Nta kindi kimwishe, araguye ahita aruma ururimi muri dueli ye n'umuzamu. Nta kindi twavuga. Ku ba sportif ni inkuru y'akababaro, ku bakunzi ba AS Kigali ni inkuru ibishye, ku ikipe y'igihugu Amavubi ni inkuru ibishye, ku bantu bose barebera football. Ushobora kuba utanakunda football, ariko iyo wumvishe umuntu apfuye kuri accident imeze gutyo aba ari ikintu gikomeye cyane, kuko ni ibintu umuntu aba atapanze. Ni nkuko ushobora kuza ku Kivu ugakuramo imyenda ugahita urohama, abari baraho ngo bagatahana imyenda. Nuko rero nguko uko bigenze, ntago Jean Paul Mukonya hagihumeka umwuka w'abazima, yamaze kwitaba Imana. Ubwo aba sportif bose tubihanganishe, ndetse haba ikipe ya AS Kigali, haba umuryango wa Jean Paul Mukonya, tubihanganishe uyu musportif. Imana imutuze heza. Nitwa Akamena Mutwe TV live.